Mafhungo nga Rotshidzwa Maremba. Ndo livhuwa zwa zwino ndi tshifhinga tsha mafhungo. Vhafumakadzi vhane vha ambela mutsi wa mililo ya ḓaka lwa tshifhinga tshilapfu musi vho ḓiwala vha khomboni ya u beba vhana vha re na vhulwadze ha autism. Izwi ndi u ya nga tsedzuluso ntswa yo gandiswaho kha dzhenera ya Environment International. Vhorasaintsi vho shumisa data ya vhutsi ya mililo ya ḓaka na mabebo ngei kha ḽa California u bva nga ṅwaha wa 2001 u swika ṅwaha wa 2019. Tsedzuluso yo rangwa phanḓa nga Yunivesithi ya California, Davis. Autism ndi tshiimo tshi re na vhushaka na mveledziso ya vhuluvhi. Zwi kwama nḓila ine muthu a vhona ngayo na u ṱangana na vhaṅwe vhathu, zwine zwa vhanga thaidzo kha matshilisano na vhudavhidzani. Vhorasaintsi u bva Yunivesithi ya Waterloo kha ḽa Canada vha ri tshikafhadzo ya mahaḓa nga khaboni ntsu i vhanga thaidzo ya u aluwa ha zwimela. U ya nga tsedzuluso, khaboni ntsu i shandula nḓila ine tshedza tsha ḓuvha tsha swika mavuni. Ngudo yo rangwa phanḓa nga Vho Vladimir Baranowski, professor wa computer science. A khou guma ngaurali mafhungo e nda vha farela one. Arali vha na mafhungo ane vha tama ri tshi a tevhelela kana wa sala murahu, vha nga ri foinela kana vha rumela mulaedza wa WhatsApp kha nomboro za 083 316 0190 kana 083 861 2263. Nne na vhone kha ri ṱangane mafhungoni tshifhingani tshiḓaho. Lwa miṅwaha i fhiraho sumbe dzina ḽithihi fhedzi ndi ḽone ḽi bvaho phanḓa khou endedza vhadzulapo vha ḽa Afrika Tshipembe. Mulaudzi Transport Service ndi khamphani yavho ine ya vhaendedza u ya na u vhuya mishumoni nyendo dza kule na tsini, hu tshi katela na u welekanya mikano ya mashango a tsini na Afrika Tshipembe. Ri vhaendedza vha swika hune vha khou ya vho tsireledzea. Arali vha tshi ṱoḓa u bva nga tshigwada u dzhenelela vhuṱambo vhufhio na vhufhio, kha vha ri fhulufhele ngauri ri ḓo vha swikisa nga tshifhinga. Vha nga ri kwama kha nomboro dzi tevhelaho 083 227 0606. Mulaudzi Transport Service, no place is too far to reach. Zwino ri tshi khou amba vhanga vha sa ḓivhi uri masheleni a u tandulula thaidzo ine vha vha nayo vha ṱo a wana gai, vha songo tsha ṱwa vha tshi renga nga ṱhoho lini. Valrand Brands i hanefha tsini na vhone, ri ḓo vha thusa u bva kha 500 u swika kha 4000 randa. Riṋe ri khou ṱoḓa tshiḽipi tsha muholo, khophi ya basa, 3 months bank statement na proof of residence. U bvapo tshelede i khou ṋamba ya dzheniswa nga murahu ha zwiminetse nyana. Kha vha rumele WhatsApp zwino 072 019 5843. Valrand Brands ndi vha hadzimisa masheleni vho ḓi ṅwaliselaho.